अहानबद मरुओइब पाउ खरा ओइना मिनिस्टर सुशिंद्रो की पीए ओइबा सखंगदबसिंगना बाबू होटल खुराई की मनाक्ति सखंगदबसिंगना फादुना पुखरे हैरी मखाताब अनौबा अपडेट मयाम पुनंग हैमिनसी अतोप पाउ मदना जेडीयू दगी बीजेपी ओनखिबा एमएलए मंगा हाइबदी केस जोय किशन नरसंगरु सनते एम डी असाबुद्दीन टीएस अरुण कुमार एल खौते मखोय मंगा की डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग असी सथरगने हैरी अतोप अपडेट अमदना दिवेयर न लौबा इंटरव्यू अमदा फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कलिताना फोंदोखिबा वाफम अमदा कोकी एरियास मणिपुर पुलिस के बिहेवियर सिंग असी क्वेश्चनेबल ओय अदुबो असम राइफल्स ती अनबेस ओइदि हाइना हाइरिबा फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कलिताना फोंदोखरेदी हाना चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड ओइरंबा लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता हाइरिबा डिसेंबर की इंग्लिश ने कुनगहुमद रिटेट तौखरबा ऑफिसर सिना कन्फर्म तौना हाइरि मदुदि आर्मी अमसुम असम राइफल्स ना मणिपुर वायलेंस थोलबा मतुंगदा आर्मी अमसुम असम राइफल्स ना मियोय कयामगी थवाई कनखी हाबिसि कन्फर्म तौदुना हाइरि लोइनना फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स ओइरंबना ममांगदा इंदुदसु हाइखरबा हाइरिबा मे अहुम अमसु मंगागी लोनबदा यामद्राबद मियोय लिसिंग अनी तगिन अहुम फावबगी थवाई कनखी हाइरि हाइरिबा मिनिट निफु की डिवेयर लौबा करंट अफेयर लौखिबा इंटरव्यू दुदा जनरल कलिताना क्वेश्चन तौरदुना कुकीना थाजि मदुनि मणिपुर पुलिस बयस ओय मैतेगी मयोक मैतेगी मिसंगदा अदुगा मैतेना थाजि असम राइफल्स न कुकी की बयस ओयबा अदु महान हाइरि मदुदि मणिपुर पुलिस कुकी की एरिया दा क्वेश्चनेबल ओय हौरकपदगी हौना अदुबु महाना असम राइफल दी मखुइ अनबयस ओयदबा अमसुम एक्सट्रीमली प्रोफेशनल ओइबनी हाइनसु माना मखाताना फोंदोखि हैरि मणिपुर टॉप चैनल की माइकैदि की मरुओइबि इ पाउसिंग मयामदा थमजरि अहानबदा पाउनिखोल पाउसेगी एडिटोरियल लखोसरकान मयामदा अहानबदा थमजगे ngamkhai amadi apunbagi saktam gidamak Manipur na Bharata pundringai hauzik Burma gi Cabo Valley asi Manipur gi oirami aduga Bharata pulakpada Burma da pithoklami haibagi Manipuri singna ningdon pomnaringai Brahmana Manipur gi ngamkhai da amuklam khopsilai haibagi wathok oiri ngamkhai gi yungba border pillar khara ngahak leitana hongdo hongjin tawbe hainari asiguma phibam masi thoktana bigidamak Burma ga India gi ngamkhai nakhai singna lainabagi damak laiba anina yanaba ngamkhai shambal khana big apama Manipuri singna Bharat sarkar phongdoktuna akanwa pressure piri masina Bharat amadi Burma gi ngamkhai gi asengba thamnanaba oirabasu hauzik Bharat ki manungda laiminariba Manipur amadi Nagaland gi ngamkhai isisu nakhai singna leitabana Sanapati district Nagaland gi tainaba ngamkhai da yamna tuina khatna sainabi gi thodok thukli lamkoiba singi pukning hupama pham oiduna miyoi kyana koiba laknariba zuko tampa asisu Incredible India Nagaland gini haina yaukhibi ki wapunai Manipur gi ngamkhai manungda Nagaland gi police outpost phaw sajilak gi wathok oikre asigumba Manipur gi ngamkhai atopa laibak Brahmana loksilakpa aduga Bharat ki manungda laiminaba Nagaland su ngamkhai gi wathok he thoklaba phaw Bharat sarkarna Manipur gi asingba ngamkhai nakhai sengna lainanaba honabada pungning sangbidabi gi matauda laithokpa sidi asumbani hainingde Lairiba phibam asi yaningdabadagi miyoi kyana Manipurna Bharat tindringai boundary edu kahanba yaroi habigi wahai phongdorakpa asi taraina lobu sumloi Manipur gi pak chawba Bharat tinsilubadagi piksilakpa tarabadi madugi daita Bharat sarkarna pugadabani hairakani Manipur asi hana lairamba ningtamba do hanjin hange Bharatagi tonganba ningtamba tonganba laiba ama oigi habigi panamda khulai paibla holuk kyasu laiba Manipurni asiguma Manipur gi phibam asida Manipur gi ngamkhai nakhai sengna thamnana bohona bidaba asinasu Bharat sarkarna Manipur bu thoksabidabi gi mataudi aphabanati amaramna Manipur gi ngamkhai kehanbada natana Manipur kuki na namna taba mafam sing yauna tungwanba administrative ama thamnabi gi manglan mangduna hauribu lana sina maram oiraga thoklibi irang asisu center amadi state laingakna athuba matamda lusinana bu warusin ma purakpana asumbu oigani natraga kanglai paki miyam pendabana henman khibana thooningda ba thaudok kya thulak pe heba pauningkol pausi gi editorial ma'am na thamjari atopa paumana master longjam mangal sana mitai kwangi president oina hablak puda nungai ba phongtorakli
Koangi Dr. Federals of India na haukiba September 10 Master Longjam Mangal Sanami Tei Kongma Khetri Lekai Imphal East Leibabu President Koanki Dr. Association Manipur Koangi President oina hablakpada Manipur Mixed Martial Arts Association ki maikei digi nungai bamadi thagatpa phongdokli haina Manipur Mixed Martial Arts Association ki maikei digi thokpa sirol amana phongdorakli sirol aduna makha taraduna hai Master Longjam Mangal Sanami Tei national level ki martial arts ki gold medalist amadi international level the gold medalist amasu oibadana tana martial art ki field ticket ahungi mathakta struggle toroklaba oza amani hanisu paus da makha tana phongdorakli Makasa tarak po na to pa na CMB rin ang ang kibuwa pa mga mayok to wangjing na miyam gimipang pangtok to na warep kaya lokre. Niti apat sutek ta liba thambal sangle na pangtok kiba Prime Minister Narendra Modi ahum super lenga kinumit sama ni mapung parak pagi thoronda wangang bada Minister N Berena thawal wangjing madi hayroki miyam na Manipur irang hawan bani hari bigi mayok ta ngasinung tul wangjing laikol community hall miyang gimipang pangtok to na warep kaya lokre. Wangjing Kairen Bikhoki Club Organization Singamadi Wangjing Kairen Bikhok Apun ba Imalup na sindu na pangtukiba miyamgi mipamaduda Imalup asigi President Naurem Phubi Secretary Laisram Santi amadi SOC DEC ki President TS Rosena athoba mithung sing oina saryaki Miyangi mipamaduna laukiba warep singadudi thambal sangle na pangtukiba Prime Minister Narendra Modi gi mapok numit amadi Modi gi ahum suba tamgi laingaki numit samani surakpagi thoramda wangang wada Minister N Berena thawbal wangjing amadi hairok maikai gi miyamna laibak irang hawli haina phongdokiba wangang adu yaningdaba phongdoki Iraiba kanana buhona badanga si phawba thawbal maikai gi miyamna thawai phawba thadoktuna khulngakpagi thabak thoram kya da sarugya duna lakli angama mating pangduna lakli wangjing ina kya amasum state security personnel amasu lalasita thawai thakiba leiri asigumba kaya bu karisu oidana khanba CM gi wangang bu ngasigi miyamna yaningda phongdoki Se Minister gi Manipur ba ama to ani yengwa ngamdaba lusing ba ma oibadana tana pikraba valley ki area da leiriba sarukhara asi phawba ama to ani yengwa ngamdaba aikhoi masel amaga nungsinadana ba Manipur asi masit thuwaina ba hona ba mis amani habisi mayek sanakli thawbal se Minister oiba mioi Chief Minister oiba sahi taraga manga sukre Imphal da risai tereta ngairi haibana singba daita leitaba political imesul oibigi Mawang tuan ba miyengda miyambu masoi tahanbegi wangangbu ngasigi miphamna kanem tawi Manipur gi asuk luraba tanpham asida maitai masel gi marakta khaibung tahanana ba wangang sangangbu support tawriba madi atamnana thawal maikai bu miyamda lana pauthukliba CM athuba matamda miyamna sangdopom thui natrabadi makata ba khongjang kya sangsingani haibisi CM biran gi maphamda khangan bahaina sulemnaki Ngasigi miyamgi mipamaduna loirakpada CM gi kamune loiba wafam wangjing miyamna yaningde haiba kholaw sulawki Manipur thuklibi irang athupa matamda loisilu haibina singbu wafam sphongdoki wangjing da pangthukiba miyamgi mipamadura tungan ba club singamadi maira paibi lupkya gi mihsingsu sarukyaki Handak Chief Minister da phongdoki buwapam gi Chief Minister na phongdoki buwapam gi mayokta yaningda ba kya phongdonaki Mipamadura saruk yaki ba club amadi maira paibi lup kya gi mihoi singna magi weba mod kya phongdonaki Mipamadugi athoiba mithung oina saruk yaki ba mihoi singna Chief Minister gi wapamda thawbal wangjing amadi hairok panduna ngangki batuda nungaita buwapam sa thamaki Wangjing Kairen Bikhok ki akoibada leiba tungan ba laikai kya gi miyoi singsu mipamadura saruk yaki hairinasu pausda makhatana phongdorakli atopa pawmadana Bihar lamgi sayena bawapam Dalit community gi yumkun mai thakre thagdo asigi matana thijina na CM na khankre Bihar da lamgi sayena bawathokta Dalit community gi yumkun mai thakre Chief Minister Nitish Kumar na additional DGP da thagdo asigi matana thijina na khankre Bihar gi Nawada district lamgi sayena bawathoka mari lengana Dalit community gi yum kun mai tharambagi thagdo si thokibane sakhangdaba miyoi khara nongmai round kya ka aplam matungda yum singadu mai tharamani Mufasil police station konba mafam madu thokiba thagdo odu gi matangda police officer amana phongdokibata thagdo asiga mari lengana case ama lokotpaga loinana investigation sa thari security force na operation sa thaduna mara leiba miyoi sing fogana bakan na konari thagdo asiga mari lengana miyoi taraga mangarum bohang pong sa takre hakthengna sena ba miyoi sing fogana ba yamna kana konari
नुमिदांग पुंग तारेक मखाइरोम तारकपदा माजी टोला पुलिस फोन तौरक्तुना युम मई चाकपगी थौदो असुगी मतांगना खंगलखि पुलिस टीम अथुबदा मफम अदुदा संसिंदुना थौदो अदुबु येंसिनखि खुंजासिना फोंदोरकपदा मतुंग इना नुमिदांग पुंग तारेरोम ताबदा मियोय खरा लाक्लगा युमसिंग अदु मई थारंबनी हाइबा वाफम फोंदोखि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अबिनाथ दिमन फोंदोखिबदा थौदो असुगी मतांगदा पुलिस टीम यामना थुना संसिंदुना थी हुमबगी थबक सतखि युमई चाखिबसिगा मरी लेना चेनब मियोयसिंग फानब होनरी मियोय खरदी पुलिसना फगले हैब वाफम फोंदोखि हाइदि नवादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार बर्मन फोंदोखिबदा युमई चाखिबगी अवाब तारब मियोयसिंगदा चाना थनब पोलम क्या मतेंग पांखरे रिलीफ मटेरियल सिंगसु येंथोखरे थकनबी इसिंगसु येंथोखरे विक्टिम सिंग असिगी मतम खरगी लेनबा टेन सिंग सेमगले हैन फोंदोखि बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवादा डिस्ट्रिक्ट सतुना दलित की युमई थाबगी थौदो असिगी मतांगदा कुपना थिजिननबो वाफम थमखरे बिहार की नवादा थोकिब थौदो असिगी मतांगदा कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंडेम तौखरे असिगुंबा दलित की मयोग सथब क्राइम असि मतुंगना थोंगंदनबा वाफम से फोंदोखि बीएसपी की लुसिंगबी मायावती एक्स थादोरप वरलमन हाई बिहार थोकिब थौदो असि यामना लाइबक थिबने लाइरब दलित कम्युनिटी की मियोय क्यागी युम मई थादोपिख्रे मखोय हौजिक यामना खुदोंग सादब फिबम अमदा लाइरि लाइंगाना मरा लेबिसिंगी मथक्ता लोगोब थबक लौखटकदबने विक्टिम सिंगी रिहेबिलिटेशन की सिंगी दमकता अथुबदा मतेंग पांगदबने हानि फोंदोखि बिहार की दलित सिंगना मपुंग ओइना ताबा मफम अदुदा थोकिब थौदो अदुदा युमई चाखिबगी मियोय क्या लाइफम लैतबदगी हौजिक लाइंगाना थौरांग तौबा मफम खरद संजफम लौदुना लैरि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की माइकैदगी संजफम लौदुना लैरिबा मियोयसिंगदा नोंगमना तंगाई फदना संग पोलम क्या मतेंग पांगली रिहेबिलिटेशन की थबक पैखनबा थौरांग सु तौबा होख्रेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरखली मखासा थरकपोइना तो पापाव मन यूक्रेन इंडिया की एमुनेशन सिजनरम थेंगनबदगी रशियाना सौनिंग पोक्ले इंडिया साबा आर्टिलरी सेल यूक्रेन लानमीन सिजनब थेंगनबदगी रशिया की ओइना सौनिंग पोक्ले हैन फोंदोरखली यूक्रेनियन कस्टमर सिंह इंडिया दगी एमुनेशन लेरब मतुंग तारकपद यूक्रेन पीदुना सिजनब ओइगनी हैन थाजनारी रशिया की मैकेदगी थवोंग अदु यामना कन यनिंगदब उठकिब तारगसु इंडिया की मैकेदगी हिरमसगी मतंगदा करिगुम वाफम अमत फोंदोरकपसु लैत्रि मखोयना यूरोपियन कस्टमर सिंह अदु आर्टिलरी सेल सिंह अदु योनबगी थब अदुमक खुमांग यांगसिना संगसिलि हैरि रशिया की मयक्ति यूक्रेन बुंगाक्थोकनबगी सपोर्ट पीबोइना एम्युनिशन सिंह अदु पिसिनखिबनि मसि चही अममुकी ममांगदगी हौना सथरकप थवोंग ओइरि हैरि इंडियन आर्म एक्सपोर्ट रेगुलेशन डिक्लेयर तौरब खुलाई लेरिबसिंग अदुदा सिजनब याबगी लिमिट अदु पीरि करिगुंबा अनऑथोराइज ओइबा मोंग एम्युनिशन अदु ट्रांसफर तौरब थोलगदी मखाताना योनमदसु अथिंग पीबि हैरि क्रेमलिन की मैकैदगी यामद्रबदा ओकेजन अनिदा इशू पुकटख्रे मसीदा रशिया की फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेफ्रोव अमदी इंडिया की काउंटर पार्ट का जुलाई थार उनखिब मतमदसु हिरमसगी मतांग पुकतुना खनब लेख्रबन हैरि रशिया अमदी इंडिया की डिफेंस अमदी फॉरेन मिनिस्टर न हिरमसगी मतांगदा करिगुमा पखुम अमत पिरक लैति जनवरी थार इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोकमैन रणधीर जयसवाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस फोंदोखिब वाफम अमदा इंडिया ने यूक्रेन खुसुखुलाई सिंग अमत योनबा लैति हैरि यूक्रेन सिजनरी एमुनेशन अदु इंडिया न मसिंग यामदबा चांग पुथोई हैन इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री अनि अमदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल अनि की सोर्स मतुंग इन फोंदोखली यूक्रेन लान थोख्रब मतुंग तारकपद इंडिया न साब पुसिंखिब एमुनेशन की मसिंग अदु साद अमखकी चांग ओइगने हैरि यूरोपियन कस्टमर सिंग अदु इंडिया दी एमुनेशन सिंग अदु लैरब मतुंग तारकपद यूक्रेन एम्युनिशन अदु डोनेट तौदुना पिथोकप्रा नत्रगना योनथोकप्रा हाइबन सिंगबी अकुप वरोसु खंगद्रि हैरि तेंतंग मैमना सुमना थमजरम गिदु हौसकुइनदि मैम पाउस मतांग सलुशन जरगे मसु मैम पुना नौबा अपडेट गमिनसी।